a enumerar os representantes. Na mesa de Tállara, que é a mesa A, sección 002, presidente, ou presidenta, neste caso, Hermo Gómez María do Carme. Os suplentes da presidenta son Abeijón Villaverde Elena María e o segundo suplente González Padilla Víctor. O primeiro vogal Muñiz Rey Raquel e os suplentes Gallardo Maneiro Adrián, Paz Pouso Ángela. O segundo vogal Pérez Castro Fernando. Suplentes Vázquez Lojo José e Romero Calvo Ana. Se alguén as quere. A mesa de Camboño, presidente Pan Moledo Rubén. Primeiro vogal Ares Rodríguez Jesús Manuel. Segundo vogal Fontán Mirón Roberto. Suplentes do presidente Javier de Dios Mayo, Cristina Romero López. Suplentes do primeiro vogal Fontán Moledo Manuel e Nieto Moledo Sergio. Suplentes do segundo vogal Filgueira Rodríguez Daniel e Ponte Barreiro José Manuel. Si foron as municipais, se ven os todos. Está un montón de componentes da lista. Estamos o pleno, que estas años que van a estar un chascarrillo. Ao final do gasto, Julio. Frime, presidenta neste caso, Silvia Tubío Laíño. Suplentes, Leticia Iglesias Blanco e José Ramón Vidal Castelo. Primeiro vogal, Eva Rodríguez Cés. Suplentes, José Eduardo Filgueira Canle e María C, supoñemos que María Carmen, Rial Vázquez. Segundo vogal, Miguel Ángel García Lorenzo. Suplentes, Félix Ferreiros, non sei se Ferreiros ou Ferreiros, aquí está como Ferreiros Sánchez e María Canle Vázquez. Vilacova, presidenta Paula Ares Pérez, non é ela, Suplentes do presidenta Pablo Tubío Fernández e José Ramón Cés. Primeiro vogal Abel Figueroa Tubío. Suplentes José Nimo Cao e José Manuel Tubío García. Segundo vogal Perfecta Díaz Maroñas. Suplentes María Mercedes Castro Lorenzo e Mari Carmen González Figueroa. Lesende, presidenta Tania Cernadas Tubío. Suplentes da presidenta María Isabel Carneiro Hombre e Eva Castro Blanco. Primeiro vogal Lucía Pérez Sóñora. Suplentes da primeira vogal Josefa Ro Filgueira e María Jesús Rodríguez Chas. Segundo vogal Santiago Amante, que nome tan romántico, Nimo Ferreiro. Santiago Amante, Nimo Ferreiro. Suplentes do segundo vogal Julio Viñas Miguéns e segundo suplente Manuel Ro Barbo. Mesa da Silva, presidente
Cristina Silva Caamaño. Suplentes da presidenta, Javier Rodríguez Santos e María Victoria Nieto Filgueira. Primeiro vogal, Santiago Muiños Nieto. Suplentes do primeiro vogal, María Mallán Pereira e Ramón Vidal Laíño. Segundo vogal, Paula García Louro. Suplentes do segundo vogal, Marcos Mario Filgueira e Francisco Javier Lorenzo Nieto. E con isto, pues, levántase a sesión.